Tla axonka kuauitl, axonka tlaxkali. Lino pilkonetsi san okipixto chikuasimestli, ya axtiuia tlen ikone Teófilo uan Chabela. Inijuanti san ika nauan mokamauiaj, tetajyajki ome xiuitl kaltlamachtiloya yeka kensi ueli kamati kijtlajtlakolej, maski axkemaj kitekiuia. Chabela ya kena axkimati yon se kensi kaxtilantlaktoli, panpa axkemaj yajki kaltlamachtiloya. Nana, xikmama nimoixui uan ma tijkuitij se achi kuauitl nekuatitla. San kensi tijtekiuisej uan yon se kuauitl axtipiaj. Kijlia ina ne Chabela uan kitemoua se morral patente se tlamalintli uan kuaixuayotl. Kualtitok, matiyaka kiktoa Lino isisna. Chabela ina tlen san kitlachilia uan axtleno kikto. San kikui mamali tlen ika mokuapiki kematona uan nama ika kimamas ipilixui. Lino isisna kikui se morral pestetl kampa kikalakia se lemetekafin uan ipa seyo kuika atl, omepantsin uan se sokitaza. Kikuanaua Lino uan axouik kimajkajki ipani uan ika nopa mamali kuali kiilpi. Tepa kikontakej oktli kampa ne kuatitlamatli achinanko Chabela yakuika. Ipan nima nopa patente morralko. Kiuika tlamalintli uan kuauisuayotl mokuapiktok ika se mamali maski tlamo teintok. Panpa tlauel tona ijkia kej nitlaeli kema nimechtlijkuilio. Nika achka tiyasej nana. Niikuiti maski san kuapipistli, san moneki ma isis tlaxkali uan titlakuasej. Kualtitok, san kampa tatikijtos kijtoa sisnana. Kimamajti iixui tlen yoax molinia, san paktok youi.